Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Mawryngkneng constituency uba Livingstone Kharpran ringkat ki engineer ketenat PHE. Kila Hiar banjengo adalah ki khamat ya ka Jingpyntrei Shaid-Shaid ya kadam ha kashnong Nonghali. Kani kadam kadai ka basna lingba ka New Shillong Township Water Supply Scheme kaban ai Jingpyntrei shapalat hinyopusan hajar ngut ki nongjong shnong ha New Shillong. But ya kani kadam ki surok ki jaka sam labu thong ban pendap no haus nem hajar punyo. Habagren shikla pathai kubor MLA kathan uloong ba nakapor shakapor ujukren hakabaidei bat kani kadam hayeng dorbar. Batling ba kani ka water supply scheme palat alai potali kishnong kin yo Jingpyntrei. Layathu baya kani ka project la penshna daka MSBAC Infratech Private Limited kabadai ka company na Hyderabad. Badla kentu yaki engineer bakin pendap ya ka Jingpyntrei kam katkum kapor balabu khamtam ya ka surak ka bajengai kombalai kilometer kaban poi hadu kani kadam. Bad watla ka kam ka suki ban pentrei henrei kermen ba onla ban pendap katkum kapor balabu. UMLA ulayathu ba ka jingjiliu ka long arp khandai mitar ka jinglenter ka long She's pa 100% kilometer bat kat kum ka sanction bala yo 8 kio no ya ka sanction na ka sans pa san pulai klur sya ka news pa nyo pho klur. UMLA ula banjur banang ni shikmat dei shu ban penkela ya ka jaka jongki project na markan kta ya ka pelating ka jong ka sarkar. Matangi don hang dia ko ini kan lab manage ko ini ka kasus ini New Shillong Water Supply Scheme. Kapag wala sa penting sistem badat at caksan tujuan ini banyak baik ya ka seperti kam ini juga scheme kita hebat dekat begini di mungkin PhD department engineer di field staff joki juga hani ro buat perlu nopo noksani nopo semakang dan lihat tentang di nama ini ke project kalau kalian sini assembly nomor berdaya kali ke project kita berkam hatu kita tahu nomor kami ke New Shillong mentang kalau Ïaid Shaid-Shaid kecil Jingpyntrei won ba ki project ke New Shillong berjingan Shillong ki beriu lagi pergi cakap sini New Shillong dalam jalan-jalan berkem dibetai engineer long ba kali project kenirap ban ayum hadu kumpa palat nyuksan jarut kita ki no Shillong sebenarnya Shillong buntu ni ki Shillong le se lan pro le ki Shillong ke bahap hakimika New Shillong Water Supply Scheme te john ni ka long bangin pek ban ki ba kini ka project ka long ka job ba Jingpyntrei ba nang ba ka official ka laway chong ko New Shillong nyo ka ka ba big problem but kami pay nang ni kalat berpois fokus tos masuk telong i badan kemalai kilometer bila stang dan sa ke surok but tempat sengrong jadi kali rekam mungkin pendhab han namar ba harap dan ini project bahaya dan kam bagani ka approach telong ba biang kita nang bagi no free juga ban pay tanpa ban maintain jadi project din bagala dat sna Magkum batay engineer nong ba yakini pendap house them apunyo buat sa system kam but current scam ba kila pendap for biang nampak tinggal kam juga sa Shillong but ang iba kani ki standard depth na current boga yeng ko sandi ba lokon sanction galong transport ni fly through dai si ko khobor balak yo hatu new spot ni ko tro singha galong spot ni tro tendang la kli jimut na engineer ko ba apchin ni ka site besi ko ba rakhnai mitar na ka original site sheneng obot mo la kyo kindiat patumpa haban iskinit ani wa enhance ya kani ka project cost tekani ru napathat ba arja khani tro kamdei ka amount baret Iskan pa mo ito ka state exchequer kamot ba nakamur kumdesyo ban penkelai ketika site itu sana kadam gulung behe kumbasis pan kusan mitar kespan ka lenter
but kecil long ba parameter ke below foundation but kemba arfai meter above foundation rumot total arfai meter tika bang kita dam ke behe but kani kalau nang ni la depth ni kedam ini ada pumping system ban pada ski wei pergi silong kita hawa dalam pokok ni silong township ke kan kata ke wei ke bang solution kalau ba recommendation ban tukena jadi ni ke site recommend kedam nomor ke tak jaga sa ke saka nomor barca kan itu ke store ba kalau kamu le heba bat kita ini scan ba leg ba hidden ba pikir sistem leg ba kelas lang ba dom kini mang nak mang ta kan dapat pendap ini ke project ke indai bi ong bani berpersa ane bidang kan ngono ke berpersa di development indai kan pan rega nang ba ni kwa ba the project nang ke ba rei ba bat ka kam kan ba biang ke ba bit hang ba ki view kan yo Jingpyntrei so the purpose tambah kalau way to strong tam ko ni silong township te nakilang Jingpyntrei kan ni ro kina la batai ba kisna de kawi company na ko Hyderabad ke ba pat kan ka BSC Infratech Private Limited te nama ka project ke ba he kita ban Jingpyntrei kan ni ban ni kam daki company ke bala expert amar ga kali bang bomgon tiki brew ko ka chela ke bala ban handil ke ni tang tau kalau ba dalam ke bala ini kalau kam ke bala ini di traslong kita muluk di bainat di traslong ke muluk ban pe kam mulong ba kat kalau kam ke ba la man bat man taru ke ai kam dem ki brew ni ko ka slong ka thau ko thai nang ba kir ke yo kam ye jam ye jumlah kan ba kim yo ban persen ya ka ye persen tinga current chamba kini ka project along ke bajak kini big and support ke kembala ong lagi department ba pendep lain ke lu ada asal punya yes kamba la man ban pendep ko ko la bu ma kam pa ka hakan ye ke ka